Itantawan kadena kailiw kud barat arakop mo sa dinumang ti ayan mo di ako pas patay kuken ka yamanian na ulpit ni gasa tapilit ka iniyan na ka aniya pa'y serbi tibiya no
nuawan kan dito'y ganda. Aniya pa'y serbit biyan, nuawan kan dito'y ganda. Saan ko man isak, di pa basulim. Numarag-rag da ayat kilangin-langin. Nasikat na lawak, anang baybay sana kalaam mo, nuwagtog ka. Tanak iti mo minsan, umanay ken katawag ken pangumustan. Uray no na sakit, pilit nga awatek, tapanunutek na sikat ay ayatek. Pinunpunuak na kurkuranam kaniya, pelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agyan. Basulim, numarag-rag da ayat kinlangin-langin. Tasikat na lawang, anang baybay sana klaam mo, nuwagtog ka. Umanay ken kat makita na iti mo minsan, umanay ken katawag ken pangumustan. Uray no na sakit, pilit nga awatek, napanunutek na sikat ay ayatek. Winunpunuak na kurkurangam kaniya, pelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agyan. Asano nga ipatego, tikas ken ka, martirak na pusom, ayat mo jak marik na, jak marik na patego, jak marik na tadungo, kasano jak gugden panagtuko. Pinunpunuak na kurkurangam kaniya, tinepelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, sa
kaditi na pudno nga agya, kasta kaditi na pudno nga agya. Nabikipay api manaw ka kasladyak masarkedan tiyak may maysa dagiti o patasuli di bata maurnos di panunod ko kunagno adaluno iti panabiyag ko kaslagan ni busanan nasaraka metlaeng kabarbaro waragsa itanda mapagsimpa daytoy panunod ko umay kag pagkawanin akwe sirsiri bakitan adalek ti umno tanangek ti mangedeng ketjak tun agriro gaputat tao simpa daytoy panunod ko
Adu ti pasama itibiyag at di maaw-awatan. Adumet ti kunada ang masirib ngendi makayulukan. Kunang nga dayo ka ti pekag madikat ti patigmaan. Ngeno sikan ti seknan na pabasulem ti sabali apay siyak makuna. Nagduduma a prinsipyo ti biyag puun ti rin ni siris. Pati tinuladan ken pagsisinalipan ti may sangarami. Panagrang ay ken pananggun uti dayaw intay pagbabalubalan. Tuturam ti magna urayem ti batang mo itay makapagagadan. Tibya mayari iti rayos ti rueda nga kulpuligos. Ita nuadakat ti baba tun maminsan iti alimpato. Getno adakan iti tapaw di mo laliplipatan. Yag maron ken ka ni baligi no di mo talyawen tinanong mo ang nagkapwa. Minsan natapken ka ni gasat di ka lang maupay. Di pagdagsan wenno pagimbagan ket di mo bukbukudan. Aganos ka sursurwem ti aguran gasat pagsusuplatan. Ayatem ni karubam tengkam tu abiten ti bukel nga imulam. Ayatem ni karubam tengkam tu abiten ti bukel nga imulam. Felipa, Ana Emma, nakayawam dito monggal maysa, talignos mo anak pa iduma. Magpagilyan inaapalan dagka yaman niya napasama ken kan o Felipa pagbagir mo nga inget belde na pukaw dan amanarita malay layusen syud-syudat mo narangan.
ay kan dagiti taltalon mo ken kalkalsadam nagbalindan at tapo pitag ken lahat apat bututngan dagiti kapututan o Felipa into nanupay ang mapasublim di dati asinaw banag nga income pagkaigawaan ayawan san di pangnam namaan agsangit tuy puso uilik Felipa adut didigra nga ingka linag-an ken kinaruke dagiti agturay dagiti anak mo indaniti layasan agsangit tuy puso uilik Felipa adut didigra nga ingka linag-am ken kinaruke dagiti agturay dagiti anak mo indaniti layasan. You're listening the music of Colin Vlog. Inregreg mo di surat mo kani ay ayaten kinita na inidot mo sa kain lemen kasla di mo ammo ang nabasa dagiti sikreto ket naamwa kita aminen apay-apay akas ka nga agayan at dagayan ilimlinet mo kanya nasakit nga angaw di ka addam dito'y dena uray lala iwenak di met kayang kaunggang at anak
kumikumat ita maupay to'y nakem ko